алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу достор, бүгүн биз арабча санаганды үйрөнөбүз. Даяр болсоңуздар, кеттик. Бисмилла. Араб тилинде бир деген бул вахид, иснан, саласа, арбаа, хамса, ситта, сабаа, самания деген 8, тисаа 9, ал эми 10 деген ашара. Эми караңыздар. 10го чейин. Вахид, иснан, саласа, арбаа, хамса, ситта, сабаа, самания, тисаа, ашара. 10го чейин жакшылап жаттап алсаңыз, калганы жеңил болот. Эми 11 дегенде вахид деген сөз гана алмашат, бир аз башкача болот. Ахад болуп өзгөрөт экен. Ахада ашара деп айтабыз. 11. Исна ашара. Болгону иснан дегенде нунду түшүрүп салабыз. Исна ашара. Эми 13төн баштап калганы ушул форматта, ушул формада болот. Саласата ашара, арбаата ашара, хамсата ашара, ситтата ашара, сабаата ашара, саманията ашара, тисаата ашара. Ал эми 20 деген бул ишрун деп айтабыз. Ишрун. Эми 21ден баштап биз сөздүн ортосуна ва мүчөсүн кошобуз. Ошондо болгону 1 деп биринчи айтабыз. Вахид ва ишрун. 21 дегенде 1 жана 20 деп айтылат да арабча. Вахид ва ишрун, иснан ва ишрун, саласа ва ишрун, арбаа ва ишрун, хамса ва ишрун, ситта ва ишрун, сабаа ва ишрун, самания ва ишрун, тисаа ва ишрун. Андан кийин 3 деген сан саласа болчу. Ошогонун эле аягына ун мүчөсүн кошуп коебуз. Саласун болот. Саласун. Эми саласун 30 болду. Кайра эле ушул тартипте уланат. Вахид ва саласун, иснан ва саласун, саласа ва саласун, арбаа ва саласун, хамса ва саласун, ситта ва саласун, сабаа ва саласун, ثمانية وثلاثون، تسعة وثلاثون. Андан кийин 4 деген сан арбаа. Ушунун аягына 10 мүчөсүн кошобуз. Арбаа, андан кийин могу ваны айтабыз. Арбаа ва арбаун, эгер 44 деп айтсак. Ошондой тартипте улантабыз. Хамсага эле аягына уунду кошсок 50 болот экен. Хамсун, ситта, ситтун, сабаа, сабаун, самания, саманун, тисаа, тисун. Андан кийин 100 дегенибиз бул миа. Миа бул 100. Кайра эле ушундай тартипте уланат. Болгону мианы биринчи айтабыз. Миа ва вахид, مئة واثنان، مئة وثلاثة، مئة وأربعة، مئة وخمسة، مئة وستة، مئة وسبعة، مئة وثمانية، مئة وتسعة، مئة وعشرة. قالوا بايغنا إلى فورمدا المشهد كان. مئة وعشرون، مئة وثلاثون، مئة وأربعون، مئة وخمسون، مئة وستون، مئة وسبعون، مئة وثمانون، مئة وتسعون. يمي يكجوز مئتان دويتاس. مئتان، مئتان وعشرون، مئتان وثلاثون، مئتان وأربعون، مئتان وخمسون، مئتان وستون، مئتان وسبعون، مئتان وثمانون، مئتان وتسعون. أنكين 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. Андан кийин 1000. 1000 дегенибиз бул 1000. 1000 2000. Альфани. 3000. 4000. Уже 1000 сөзүнүн биз көптүк түрүн колдонобуз. 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Урматтуу достор, сандарды ушундай тартипте улантат экенбиз.
Урматтуу достор, көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Емке сабақтардан амандашқанша, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.